Uh, Assalamu alaikum i dobro nam došli. Danas sa mnom u društvu je gospodin Hasan Kajdić iz Velike Kladuše. Hasan se bavi već dugo godina pčelarstvom, a u zadnje vrijeme proizvodi i razne zdrave napitke. Hasane, selam alaikum i dobro nam došao. Alaikum selam i ovom prilikom želim da pozdravim sve svoje prijatelje, pčelare i sve svoje kupce koji upotrebljavaju i konzumiraju moje pčelarske proizvode i razne sirupe. Ti se dugo već baviš sa ovim, tako? 35 godina Pčelarstvo. bavim se pčelarstvom i imam jednu veliku ljubav prema pčelama. Ti živiš u Kladuši? U Kladuši živim, ja i porodica, i penzioner sam i glavni i osnovni izvor života mi je pčelarstvo i proizvodnja ljekovitih napitaka, raznih čajeva. Reci mi, u zadnje vrijeme ti si počeo proizvoditi jedan napitak koji je već sad uveliko poznat, čak i do Amerike, rekao Jest. tako. Zove se Muin napitak. Da. To je u stvari turšija. To je kladuška turšija, proizvedena je iz 13 raznih vrsta sjemenki i 7 ljekovitih trava koje rastu na kladuškom prostoru. Aha. Tako da vrlo dobre rezultate postiže u čišćenju krvi od masnoće, postiže dobre rezultate za dijabetičare, onda normalizira krvni pritisak i dokazato je da prilikom upotrebe mujnog napitka da sprečava srčani i moždani udar i što je najvažnije, u zadnje vrijeme su ljudi otkrili da koliko god ima pozitivne svojstva prilikom kad je pijemo, izuzetne rezultate postiže i u masiziranju oboljelih mjesta, žlobova, koljena, mišića, tako da je to dar od Boga, da sam ja naišao na taj recept i da sam uspio da proizvedem tako nešto što stvarno koristi ljudima i kad to ljudi potrebe, zahvalni su i Bogu i meni. Reci mi, znači ona se, ne samo da se pije, nego se može koristiti, jel tako, i mazanjem? Da, može se masirati koljena, kukovi, zglobovi, mišići, oboljela mjesta koja se masiraju, troši se 3 puta dnevno, obavezno se troši, za napitak se troši sa medom, a u masaže se masira čista turšija, bez bilo kakvih dodavanja. Kakva su iskustva tvojih kupaca? Šta kažu? Javljaju se sa raznih dijelova svijeta, tako? Svi jedan kupac moj ima i širom zapadne Evrope i Bosne, nakon 10 dana javi mi se, zahvali mi se, poželi mi svako dobro i izrazi svoju pozitivnu promjenu na svom organizmu i na svom tijeku. Koliko otprilike treba potrošiti ovih, evo, recimo mujnog napitka da bi se osjetio nekakav promjena, napredak? Za jednu terapiju potrebno je 7 flaša mujne napitka, 1 kilogram meda i obavezno ide čaj na bazi borovih iglica i čaj od žare koji je pripremljen na jedan poseban način. Šta još imaš od proizvoda osim, evo, mujnog napitka? Ovdje vidimo sirup za jačanje krvi, zatim sirup za bronhitis. Imam sirup jačanje krvi i jačanje za bronhitis, imam sirup za štitnu zvijezdu, imam propolis kapi na bazi
vrsti maslinova ulja koje su se pokazale jako dobre od čišćenja zuči, jetre, od čišćenja mulja u bubrezima, tako da za te kapi sam dobio zlatnu medalju. Kupci mogu nabaviti tvoje proizvode i putem pošte, tako? Da. Ti isporučuješ poštom? Na području Kladuške opštine dostavljam na kućnu adresu, izuzetno dam upustva kako treba trošiti, a dalje kupcima iz Velike Kladuše šaljem brzom poštom i obavezno u svaku terapiju pošaljem upustvo za upotrebu. Za one koji su u blizini, gdje te mogu naći u Kladuši? Mogu me naći u polju kod Mirčita. Tu mi je i kuća, i pčelnjak, i sve. Aha. Mi ćemo u videu ostaviti broj telefona da možete kontaktirati isključivo Muju za u vezi ovih njegovih napitaka. Za sve ostalo, pitajte njega. Hvala ti što si bio naš gost. Hvala i vama. Hvala vam što ste gledali. Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum. Eto.